Oke, malah ke sini. Let's go guys. Kita tes. Halo, halo. Ntar gue cek dulu ya. Mengelek guys. Cek sound, ngelek ya. Di gue hijau anjing. Kita cek dulu ya. Nih gue nggak ngerti nih guys, masih main ginian. Gue nyoba-nyoba dulu ya. Tapi gue kuat ya. Gue baru main lagi nih. Gue lupa nyeting guys, tadi dulu. Setting gimana sih? Serangan dasar otomatis. Tekan tombol aja kali ya. Gila, gue gak ngerti guys. Udah lama gak main ini. Kita awal-awal standar dulu kali ya, nyobain ya. Kita main tanker aja guys, defender ya. Gue mau main tanker dulu guys, biar nyantai ya. Aduh, ngelag tuh. Enggak, gue mau main ini. Eject button. Mendingan ini gak sih guys? Ini apa sih? Support, defender, serba bisa, all round. Aneh ya di bahasa Indonesiain. Gue pas awal-awal kan belum ada bahasa Indonesia tuh pas gue main. Anjing, defendernya 2 cok.
Goblok. Wah, tadi gue udah 2 kali menang, guys. Sekarang kayak bobo kekalahan. Ready, go! Yuk. Ayo, maju lu. Ayo kita mati, Cok. Weh, mundur dulu lah. Oh tidak, aku diserang. Oh shit, oh shit. Weh, gue diserang, weh, tolonglah. Baliklah, jadi paksa. Oh tidak, aku mau mati, kakak. Ayolah, berubahlah. Tuh, udah gua kasih. Ya, turu gua. Ini matiin lah, bego. Gak dimatiin anjing. Mati tuh, weh. Bantai dulu kali, bos. Nah, gitu. Ntar gue kesini dulu ya. Mati lu, akur. Mampus lu, mati lu. Gua juga ya. Mampus lu, mati lu. Ayo, gas.
Gas. Gas. You're on fire! Mati lagi gua sama Gardevoir ya. Silat gas, aman. Ngelek-ngelek guys, guys. Ntar gue bantu sini dulu. Banyak orang ya? Mampus lu, mau kemana lu Gardevoir? Alah, mati cok. Berat cok. Tolonglah tanker ini bro. Mati. Weh sinilah. Lu ngapain di depan pada anjir? Ya, setiap di tier rendah begini dah anjing. Wah kelebihan cok. You're on fire! Tolol dah anjir. Weh masukin, jangan bunuh mulu anjing. The final stretch! Mati lu, ayo. What a goal! Weh itulah. You're on fire! Wah ini tuh. What a goal!
1. Time's up. Wah gila ya, temen gue pada parah banget dah. Kayak kalah dah. Menang guys. You win. Lah gue yang paling banyak ya, masukin bola ya, tolong banget. Enggak deh. Cuman kayak gue MVP nya guys. Gue udah lupa main ginian tuh. Wakil 13 gue guys, bohong banget kali. Bohong banget kali ya. Coba gue mau ngeliat, nge-lag gak sih guys? Dapat Teddy Ursa. Bentar guys. Apaan sih, tolol dah. Nge-lag ya sih, aneh dah, gue bingung aja. Ini gue harus pakai ini dah, aplikasi yang lain dah, kayaknya ya. Oh penuh dong. Ini mereka taruh mana ya, terus ini kali ya. Dapat banyak nih guys. Sorry bro, I'm the MVP, you know. Ya kayak gue harus pakai aplikasi. Kok ada iklan? Oh enggak, bukan. Dapat lagi nih guys. Nah ini gue belum ngerti nih sistem-sistem ini anjir. Ini kayak emblem kan jatuhnya ya. Kita pakai rekomendasi kali ya. Gue gak ngerti guys. Oke, kita ranked ya, coba. Oke, ini deh. Kalau pakai live langsung dari aplikasi YouTube ini apa namanya? Langsung ke otomatis Patka anjir. Ini kan bentuknya di Patka. Kayaknya gue harus pakai aplikasi yang lain, guys. Tapi ada watermark bisa. Coba ya kita ranked ya, guys. Lama banget ranked. Sinyal aman dong, masa nggak aman? Wih, lama amat. Lihat banget, cok. Rankednya lama nih. Kalau misalkan ada yang paham atau yang sepuh game ini, kasih tau gue ya, pakai apa item-itemnya. Gak paham gue. Di sini gue jagoan gue Pikachu sih, masih Pikachu guys.
Pikachu gue ya. Oke, harus gue ganti deh guys. Ini aja deh. Cukup kali ya. Cukup guys. Ntar di next lap gue ini nih ya. Gua apa namanya? Gua setting. Ini gua main dulu lah ya. Udah lama gua nggak main game, Cok. Sejamin lah ya. Ranked guys. Oke. Ready, go! Kita ke atas ya. Ayo juga dapet, Cok. Gua gak ngerti ya patternnya kayak gimana nggak. Mobile Legends aja gue udah lupa nggak main. Gila kali lu ya. Songong lu gue liat. Kok gue mati ya? Kok gue mati guys? Ambil kali bos. Suap lu di sini ya nih. Apa sih? Bahaya guys. Tolong. Mampus gua. Masukin yuk. Masukin aja bro.
Mati gua dong anjing. Berat banget, Cok. Tunggu, Bro. Tunggu, Bro. Tuh, gua nggak ada lagi. I'm coming, Bro. Tuh, darah gua belum farming, coy. Ingat ya ini. Ini kita emang ini ya. GP memasukkan poin ya. Wow, 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 wow. Lu ngapain lu, tolol? Weh, rame anjing. Aduh, gua nedai gua. Jago tuh yang itu tuh anjir. Weh, ayolah. Lihat nih, gua main sendiri nih. Coba deh, Bro. Gua main sendiri, Bro. Perang mulu dari tadi anjing. Gak kuat yuk. Gak kuat, Cok. You're on fire! Mampus lu, baju lu sini lu. The final stretch! You're on fire! Mampus lu. Hayo. Kamu mau ngapain? Kita bantai-bantai, guys. What a goal! What a goal! You're on fire! Ih, digagalin gua.
Ayo masukin lah. What? Go! Five, four, three, two, Menang dong harusnya. time's up. You're gonna die, bro. Gue gila. You win. Menang guys. Oh enggak, yang menang dia. Gimana nih guys? Kayak kurang sakit gitu loh guys. Ih dapet gua. Oh ini ya, kayak trial gitu ya. Itu kayak trial doang dah. Dapat apa nih gue? Dia lagi Wigglytuff. Ini gue gak ngerti guys, ntar gue cari-cari deh, gue nonton-nonton. Gue baru banget install soalnya. Kayak gak ngerti gitu loh jadinya. Oke, Wigglytuff. Let's go. Apalagi nih gue dapet. Ntar dulu dah, kayaknya gue mau setting dulu dah, biar enak guys. Gue mau pakai Cinderace dah. Cinderace tuh marksman kayak Bruno gitu guys, beneran mainnya kritikal dia. Ini kali ya, gue naikin ini kali ya. Apa begini kali guys? Nggak ngerti gue, item-itemnya belum paham. Let's go, kita main Cinderace aja ya. Sini nggak bisa ngoceh, nggak kayak ML, jadi enak. Asal lu main bener aja. Let's go. Lama lagi ya. Eject button tuh, aduh, gue biasa main Pokemon bahasa Inggris sih guys. Di sini di bahasa Indonesia jadi aneh. Eject button di sini jadi apa ya? Tombol darurat. Please Cinderace gue jangan ada yang make kek. Sumpah gue cuman bisa Cinderace cok. Eject button. Ini purify ya. Kalau pemulih kondisi khusus asap kelambatan tuh gue nggak tahu deh. XP tuh model sprint kali ya kalau di Mobile Legend. X attack itu inspire. Ekor halus ngapain nih guys? Oh ini stun nih. Petrify. Oke, aman ya. Sumpah ini aman banget guys. Nge-lag kah? Enggak kan? Enggak nge-lag.
Gila pada pakai kostum ya. Skin. Gua ke bawah. Go! Udah bro, jangan dipukul. Anjing. Bangke nih ya. Bukan butuh inian, cok. XP. Weh, atas tuh, kasihan. Golin lah. Ini caranya ngegolin bro mainnya. Gila kali. Ini caranya ngegolin bro. Aduh, salah lagi.
Aduh, ada dia lagi, Cok. Wah, gawat nih. Wah, di atas kosong nih. Kita harus ke atas, guys, gantian. Udah rame, udah rame. Oh, ngambil ini dulu ya. Ngambil buff ya. Gue lupa di sini ada buff, guys. Oh, nggak ada ya. Oh, ini buffnya. Ya, udah gue jadi hyper. Sini lu maju. Ayo maju. Sini sama Babang. Sini lo. Maju lo, sini lo. Hahaha. I'm too OP, you know. You're on fire! Gue cicil dua-dua lo. Tuh, gue mau jebolin lo atau ngekill nggak ngekill bodo amat lah. Sini lo, maju lo. Aja nih. Ayo maju guys. Guys, come on guys. Guys. Come on, man. Tolong aku, man. Come on, man, you know. Final stretch! You're on fire! Ayo, man. Ada yang pada reku aja, Cok. Let's go, kita ke reku aja. Wah. Pada di sini semua nih, Nyet. What a goal! What a goal! You're on fire! What a goal! What a goal! Mampus lo, hah? Mana nih musuhnya anjing? Ya, sian amat. Sini lo maju. Five, four, three, two, one. Time's up.
Beda gope, cok. MVP nggak sih gua? Seru guys kalau make yang nyerang-nyerang tuh. Makargo. Remote. Ntar gue nggak ngerti ya, ntar gue cari deh. Kita main aja dulu ya. Ini jarak dekat ya. Ini Hayabusa nih guys. Coba kali ya. Serangan jarak jauh. Jangan kayak gini dong. Ini sih harus ada ini. Ini satu aja lah, jangan boros anjing. Guys, mana ya itemnya ya? Item dia apa sih? Perkembangan anjing. Mana yang nambahin kecepatan ya guys? Ini nggak butuh kecepatan sih. Ini kali ya, ama cakar tajam. Ini guys mau. Ini bakal sakit banget sih. Gua nggak tahu ya. Tuh disuruh pakai ini. Pada nggak pakai ini ya dia ya? Pakai apa ya guys? Ini kali. Ini ya. Boleh sih ini guys. Nah gini kali ya. Kita pakai Green Ninja coba ya. Green Ninja Ash Green Ninja. Gak tahu ini masih malam guys. Musuhnya belum kuat-kuat amat, jadinya nggak terlalu lah. Please Green Ninja gue jangan diambil. Please, ini apa sih? Gue lebih suka ini pakai eject button flicker. Aduh, gue nggak tahu lagi guys. Jurus-jurus ya Green Ninja yang dipakai yang mana aja?
Duh, mudah-mudahan lah ya. Kita testing dulu. Parah. Soalnya gue udah lupa. Kita bikin meta sendiri aja. Ready? Go! Lu kemana? Ke bawah ya? Dapetnya ke gue ya? Gue gak ada orang nih. Katanya lah ya, berapapun gue masukin bro. Ini yang mana ya? Oh, yang mengganda kali ya? Enak nih, bisa kabur-kabur kayak busa. Surikan air ya, surikan airnya. Semuanya pada di situ dia. Ya udah gue sikat. Kosong lagi cok. Mampus lu, koit bro. Sini lu, maju lu. Hah? Sini gua majuin. Udah 25 nih mentok. Hah, you know? Hah, gua masukin lagi. Tah, siata. Gue masukin lagi. Slow, dikit-dikit asal jadi bukit bro. Gue masukin lagi. Kalem bro, dikit-dikit aja. Wait, aja ini. Weh, ada lagi weh.
Anjing. Sit. Sit. Mati kecil. Weh, tolonglah itu jangan berantem mulu, Cok. You're on fire! Sini lo maju lo. Wah, songong lo. Ah, tai lah. Tebel banget ya, guys. Kayak itemnya ada yang salah deh. Bukan, ini terlalu sakit, guys. Masalahnya granny-nya gua. Gak ada item ini, gak ada item apa? Defense ya. Menurut gue sih harus ada ya. You're on fire! Oh. Alah, ayolah, tolonglah, kesinilah. Jangan semua ke situ. Woi. Wah, anjing. Ini kelemahan yang nggak bisa ngechat, guys. The final stretch! You're on fire! Ayo bantu gua sini. Cok. Yo, gas. You're on fire!
Ayolah, ayolah. Ah, mati anjing. Maksa gue maksa. Gue kira gak bakal gagal guys kayak gitu. Susah pakai granny aja tuh. Kayak busa. 5, 4, 3, 2, 1. Time Kurang up. defense guys, kurang defense sumpah. Ini kita menang sih. Secara kita masih punya 3 tower. Cuman gue kurang aja ngeliatnya. You win. Oke, naik. Bentar. Wah, lama nih. Cindres aja guys. Kayak asik Cindres. Nah, Cindres gue begini nih. Ini gue ganti ya. Salah guys. Nih. Let's go. Ini kayak marksman gitu ya. Jago nih, gua jago nih. Ayo, let's go lah. Mau weh. Aman tadi. Sejam lagi ya. Habis ini gua off dulu. Cek bagus apa enggak sinyalnya, Cok. Kalau enggak ntar gua download aplikasi lagi buat kelas. Wah, tebel-tebel semua nih anjing. Ready, go. Bawah ya. Wah, tai banget ya. Gak dikasih gue. Wah, parah lu. Wah, rame banget nih. Mau ngapain sih lu? Masukin lah. Masukin bro. Nah.
Yo, masukin. Berapapun bodo amat lah. Let's go. Yo, masukin. Pede gue pakai ini, bro. Sini lu maju lu. Ini gue masukin di bola tuh ya. Dah. Ada, goblok. Gak diambil, oke, gua ambil. Tuh jebol ya. Nih lagi, gua lagi. Wih, bahaya. Yo, masukin. Sini lu. You're on fire! Ntar gua ambil dulu ya. Nah nih, ntar gua ambilin dulu. Kebanyakan, Cok. Dah, 6. Nih, mau lagi. Tuh, gua kasih lagi. Dah. Lagi. Nih, 4 lagi. Lumayan. Ah. You're on fire! Maju lu.
Mundur dulu, mundur, nyari darah dulu, bro. The final stretch. You're on fire. Sini lo. Maju lo. What a goal! What a goal! Nah, itu dia, bro. You're on fire. Sini aja langsung, bro. Ya, 18. Tuh, makan tuh. Nah, lagi. What a goal! Nah, mau ambil-ambil lu ya. Mau diapain sih gua? What a goal! 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Mau diapain lagi gue? You win. Panen pipi gue. Dapat lagi. Ntar makin susah kali ya. Nggak tahu gue, guys. Oke, kita ambil dulu. Ini gue main nyantai ya, gak pernah gue top up soalnya. Baru lagi nih, gak ngerti gue. Lagi. Quicksire. Baik banget ya guys ya, dapetnya. Ntar. Ini cooldown guys. Bisa dinaikin gak sih? Oke, mungkin segitu dulu aja buat ngetes-ngetesnya ya. Mohon maaf nih kalau misalkan belum bagus. Makasih udah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.